nuhun yuk. Bos Abu nuhun akadu sabar. Abah Juna pamahan ayah. Yuk. Wilujeng kanggo ka Ibu Hajah Neneng Putri Mantili Karawang sareng Abang Haji Eman Polres Karawang. Nuhun. Nya Bapak Sekdes Haji Edoy Luan Leol. Ketua Garda Pasunda nuhun. Nyoder heula atuh. Apa nasami ayah di Sukamahi. Cing 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 cing. Paceki monggo kaduhung guri kaduhung Bapak Haji Ayo Sirna Jaya nu bade haji Balura Kaji Jamin Mulia di Nagasari apa nu uci bos teh kaduhung guri patepung kaduhung pangki kaduhung wek 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 padot banter kaduhung asana mareuneuh ya urang Haji Delu kaduhung kuring patepung hai bos Haji Bini kaduhung amprong bos galeri kaduhung panggi Bapak Haji Eron ketua Tempong Gunung Haji Bandung apa ya siapa mana Abah Juna Ayadi Tegal Gede ayah Ayadi bongan sakang ngegerian sing Pawakil Wawan Pobone Haji Doyok Tempong Gunung bongan sakang ngedeketan Bapak Amin Baranang Siang Tegadan Pak Haji Bandi anu bagus iya mah buku manehna polisi lalang lalala apana Andre hey Jawa Ciwi hey Suraseri alah jadi daging Bapak Haji Eron kadus urut coba kepeng lalaki mah geus biasa Wakil Agung Tempong Gunung lalaki daeraan cara disebut Bapak RT Acu bos percetakan undangan agegep anu bagus kaduhung kuring kaduhung kaduhung kuring patepung kaduhung mangki kaduhung kawung kamana pamandor odok Pak Ketua Garda ya kaduhung kuring kaduhung etam kaduhung etau kuring kaduhung etai kaduhung pangki kaduhung wawung dikasih anom Ketua Karang Taruna bongan saha ngagarayan Haji Eron ketua Tempong Gunung bongan saha ngagarayan Pak Haji Doyok buku patrikna polisi agegem Pak Haji Eron agegem Jawa Ciwi Suraseri Pak Haji Eron Pak Pelura Kaji Jamin Tempong Gunung lalaki mah geus biasa si ganu eueuh ka era Pana Dedi Haji Doyok lalaki daeraan Pak Haji Eron Pak Haji Eron ketua Tempong Gunung cenah disebut kampungan Pak Haji Bandi Wakil Ketua Grup Tempong Gunung nyidik RT Sardi nu bade Pak Haji Bandi Suraseri ngajak seri Pak Wakil Oyod Putra Suraseri ngajak seri Haji Bandi geus dekat sok silih apana Andre Pondon aduh jeung panot
Apana Andre tembong gunung Laki loyot bari katena deg-degan apana Andre Abang Tobi Bang Tobi nyarita tawani pok Pak Haji Bandi Abang Pak Haji Bandi Abang Tobi kudaha Ketua Endong Karak Taruna Nagasari Ketua Endong Haji Bandi Nagasari suka mah Karak Taruna Abang Bajai Abang Bajai Putra Kawasan nyarita Nagasari tawani pok Abang Bajai Wakil Kaji Ketua Wawan Kawasan Bobo Nenen Nagasari anu Abang bageun Bajai anu mah Wakil Kaji Abang Wawan Bajai Ketua Odrok tapi Abang tua Mandor Odrok Mandor Odok Pak Dedi jurik sintin Pasundan anu mah Pak Dedi jurik sintin Odok Mandor Odok tapi Ketua modus aya ada Pasundan Pak Dedi Ketua jurik sintin Endong Karak Taruna itu sing sirang padu Alur Haji Ayo Demade Hajat Sirna Jaya kanurap Serang Baru Pak Dedi jurik sintin Alur Haji Ayo itu cuci mata Alur Pak Dedi Haji Ayo jurik sintin Alur Haji Ayo kopo Demade Hajat lamun papang gikan Agejem Haji Doyong. Jambu Gunung Haji Doyong Dokamari itu sing sirang padu Agejem Jambu Gunung Dokamari Sekarang kosan Bapak Haji Abi Demade Hajat Lila kayang adeukeun Pak Haji Abi Demade Hajat surah Jambu seri Gunung ngajak Dokamari Haji Abi Kelurah Kaji Camin Abi Kelurah Kaji Camin mulia Demade Hajat Dada beda Hajat Pelesiran Kanuram Kelurah Kaji Camin itu cuci mata Wakil Wawan Ami Bobo apa Nene aja Grup Jambu Gunung Malamun Koordinator papang Sekarang pusat Kalau Haji Sabit mau jadi Wakil Wawan Bapak Ami Bobo apa Nene Koordinator tapi Grup Jambu Gunung PRT Acu Kalau Haji Sabit Mulyadi Apana Andre Apana Andre Wakil Kaji Wawan Apana Andre Lukitu sirang padu PRT Wakil Sardi Kaji Wawan Demade Hajat Di Bogor Pelesiran Grup Jambu Kanuram Gunung PRT Wakil Sardi Kaji Wawan Demade Hajat Di itu Bogor cuci mata Lamun apa panggikan Apana Andre deh Apana Andre Apana Kolong Apana Andre tembong gunung Pak Ketua Grup Jambu Tapi mun Gunung pikir bukan jadi daging gua kan Itu sirang panon AGP Putra Kawasan Apana Andre Garda Tapi lamun Pasundan papang Abang Gepe Apana Andre deh Abang Gepe Lukitu sirang padung Abang Gepe Putra Kawasan Nagasari Kanurami Pak Haji Bandi Wakil Ketua Grup Jambu itu Gunung cuci mata Abang Haji Haji Doyong Bandi Abang Haji Doyong lamun apa Wakil Ketua Koordinator Grup Jambu Gunung Pak Haji Doyong Aja tahun dong Bang Haji Doyong Wakil Ketua Koordinator Grup Jambu Gunung Wakil Arum Tersangka Geding ngatun ke Apa Wakil Haji Arum Koordinator Grup Jambu Gunung Apa Wakil Arum Wakil Tembong Gunung Haji Arum Ada Bandung Pak Wakil Apa Arum Dedi? Ada Bandung Jurik Siden Jambu Kapan Gunung janji Babaru Pak Dedi Jurik Siden Pak Wakil Arum Tapi mungkin tak jalan Tanpa pamitan AGG Ketua AGG Panuanan Mulang Nawar Lintan Wadah Aduk aduk Wakeli Lima Serang Wakeli Kuria di atas Sorangan Apa Nauti Senang Bos Dedi pacar Silakara Kirna Jaya Pak Wakil Arum Panuanan Pak RT Acu Lalalala. Aturan adai Siapa Pak
badai hajat aya di mun kuring Bang Bajai balik Bang Bajai Abang Bajai kumaha ngojayan Nagasari Abang Bajai kumaha ngojayan Abang Tommy aya Bang Tommy Brimob bener pikir kuring geus iya kumaha ngobah anggota baru na Bang Tommy hei Bang agegep Tommy tembong gunung anu mana Brimob Bang Tommy Brimob Bekasi Bang Tommy Bang Sarsa Tommy kuat orang Bekasi Abang Tommy balik orang asam rasan mah Asuropati Padua Banaspati abdi era Haji Golok eraku indung bapan Haji Golok tembong gun iya Bapak Haji Golok benar buang orang dong orang jin manisan Haji Golok deui abdi era Haji Golok tembong gun deui kapugu gedrengai anak buah orang Bapak Haji Pati Sesepuh Sukamahi Tembok Gunung orang asam rasana Bapak Haji Pati abdi era apa orang Haji Camil abdi era Sesepuh Bapak Haji Eron era itu apa dua orang Bapak Dedi Bapak Dedi jurik sindeng Banyak ini dong orang asam rasana Bapak Dedi Jurik Sinen abdi Penyot eraku bapan orang Haji Erong orang asam rasana Pada adu ya Bapak Mami Bapak abdi era Pada adu Bapak Mami Haji Bakti di ini eraku indung bapan buah orang Wah orang mana Andre dong orang asam rasanya iya bah batah yang abah cenah non di